zifubaza hao ngwafikirio ukaya sonti pia si ngarienshio harima uharahamandu wo itarehe maskini ketukiria wasoma waelewa esinda alaka nsu amini ukaya wajosumuti wadoteza na makaulu ya mashangaza hama ngwari shangazao hari madaraja na mbwi mashishio mwishiye baini tujohanza elewe isafara leo wakana uparo elewa kana uparo maizi kwezi hata kwezi riju hari milikimba na yahe komoribo endo nai sinde komoribo endo nai hokaya ngendo nai ka rungwa swari fona ize mali za hemwana nti shaukadamivu hari madaraja ukaya hata ngwarwao hitwa ukadamivu hari madaraja ukaya ngwata upirizo rihabili harima ya dunia kamili heni mbaba hanu walio patriot shimeji wangu ubeidilahi mshangama angu jozi tole ushahidi haenshi mitamihuli rinja ya mitamihuli mjini ene mwana mshangu mwana amina hakabo bangu eni voshindo nisha mitamihuli wakaya hapo karjenda mitamihuli yokarikenda maluja karjenda mitamihuli karikadunga majilisi jo wajua hawazungulia harima edunia wajua harima daraja harima wakati mziro wafukuo yokayangu asaho masiwani ngaranzao risimamize daula ya haki o masiwani yoke simamizo aja ungarimambia unangwe mashisho mwishiye safara leo daula ya haki ritsa hao sina ulivena wili ya hangu nende harimaze mashuhuli za wandu zangu sina ulivena wili ya hangu nende harimaze sakara nende harima vakansi nrudi ndo habili yokavansi jani simamize daula ya haki harimwe kumori hatu no nende mfanyeze no zahanyu harima daraja ganyabo komru uzingamanyi wana mborongozi wakati ya daula ya haki yakanza simamizwa uharumwe komori hatu muonweza ajiri hoka wananyasi warengwa watilwa shibani rentimidewa siwa henjume rikonvokewa ze konvokazo kajaka ula wahuja harima daraja wende warihabusi aboelewa ka ulandu wakati ya manansi ya bidia badili ze tambu ikaongazirema ule toifa kwezi hata kwezi sikanza nuwasuli ndaba izore juwa kaya wanda ugomore mwao harumwe komori hatu riranso mwamala hatu riranso wana hatu riranso wanduasha hatu neze haziza hatu rijesa mungu amana rijihundu ho masiwani enterendri nesha ripara rendo masiwani karijenda ridoba laba kwera renjare zinatoa rabu wallahi billahi mwana sultani ngebanu nja karjaka na wakati wono warizaya hukahula karjaka ndarendera waone shahidi mungu mwana nyasi usiku ikao tika hero ya convocation ndo gendarmerie rijiundu harima ziara harima region ya Mahame alafu baada rifanywe ziara ulendu wakati na tamani baada ngasa Mahame ni balio wanama ribandaye hamandu wakati wahema mercenaire rinje mnungu bohanduza ngumzaza hatuende arione arivezeradi rengenzi arenza toro habale mrumshangu hani parana bioka kuviri na bala wakati ule mzaza mrumshangu akakomori wahenda ba hamba wembiavu wahenda ba huveshwa convocation tiyo wende werenge tsende mzatsundu mzadangu kaze kiki tsamba utilile baba nzerize juwa na tasirija ibenge imana nakaujani nieshelemba biza noizwendi doana damu wafikiri yoka ngwajua banu werentimide weambaba ngwara intimideo kamjajo wandu wagabili zembwana zinu niti mwenye baraka ujua kamba ngujuzwa dosie ukaya mwenye baraka harabaze malizae daula hakaza blanche mwenye baraka fanjao wondo wakaya harumwe masiwa wajua watawa wonsi pia mama dure Hasani Hamadira wondo wonsi pia wakaho masiwani wajua watawa siri juu hajezila Ahmed Abdallah Mohamed Sambi afanya olende watoni ya mkomori Ahmed Abdallah Mohamed Sambi riju harende
karjenda rendera donja plage no zina saribalolo no zina no abonto amini yokayanga pomrujo zina ngoma za utamaduni hamandami kanga mzino utorabu yo mru kamba roha yabo ikatsi ninga mzino sambe mru kamba roha yabo nenjar ngoma za utamaduni zila mru kamba roha yabo sizibadingo seleoka eshalibe habanu dezetambu nziro ikaongazire mawe mwanansi rijeri la lehonziani dasino wanansi wakozao zaidi hanasi rike honziani rilile rishemeze hata zibadili wakati yo wanu wakana walona shetiso wanzawa mbara bangona makaulu warishanga bomsaidi ha bo jawa Ahmad Shafi ngao na kaulu lo shangaza ndo ampoze miwani ngao na kaulu lo shangaza ndo emakati raja iho mjana mtama hala msisi endeni mtezitswa ono mtama hala mtezitswa wanadamu atanji hao wajabana warivanu ngwari shangaza wari madaraja ukaya bosobahu dojua banga we harma listi ruju na kaza hata listi ya shokola kandasi mbavi mjuao sina uja iho nije komori nije nzine saribalolo kamjo komori mzino saribalolo ngamjo zinapo bangwela ho uhuru nizine kikomori kinansi wakati ulani niliberehe ikanga mwendo harma mashuhuli harma wa emiji hatu rende kanga mjo iho nga mjo huja sawa ne heli na haja 2020 mwata hambahala mwatezitswa mkanda mkanda huu bomsaidiwa mtawa kamjaka one hambaba hanu wala wanru leo takfini yako jarambio kaya bala warendo wanru kaongwa dio tilwa zinrodi ngoni ratsara jwa ezinru sufejada do ya watawodi ngoni hata rutushinda raparsazo zinru zindini waondo warengaza nzila za undoni bal ngareshele yao no manamsho hangu inutsi message ya wandu watu shinda radunga na mkababo ra sihoma siwani ukanga mjoka ejitahidi hanyu ikayinji kabisa hana siraka yaho bohone shainu message yaho wandu wajawaba wadingo aribanu ngwara intimideo so bahwari ngawe na hezo harma listi ruju ono ho aeroport besho listi ya shokola na mwenjeze ya shokola na mwenjeze embavi njua oka mna unzingara okanga mjoka ujaihona mbiyanga mnazine saribalolo au no abontu amerikanyi ujozi na utamaduni uhanami ngongitsi mtore yani ono mtu amini kanyi uanzana ami njua uhuzi na njua utartibisha wanadamu wajibi wakakweli we mkomori aswili ujuo yeshi komori ono ikangari jao iho ni utahangama mjia jaburanja matahangama mwanjia ishawirishi liyo ndoka tuwana riwapambaze riwarenge riwafunge ono ikangabo wapambazi harumwe masiwa besewa mwenye baraka ukawa deulona jukumu harumwe komori hatu mjo ujwa mprofite mwaprofite ya wandu wenji mwabwa dosieza ho ili mwazingamanyi ono siwa henju mesinga mrizingamanyi onende kwa siwa nanti kwa zao ritabia wa hanzaya ritabia wa hatabu za mwenje ritabia wa hatabu za maesha ritabia wa umsomo utuwa hendo wananasho watu wendale koli mgamona ukata wananasho watu wawasudaraja waje wajimanifese heli waonao umsomo utuwa henda harunga daraja wazingamanyiwa mngamarenga umwe wafunga ono bahi ngamjodo intimidewa oshatindasi ikanga mwanadamu okaya wapambazi wansi ndanyi okanyide mabwizi makatili mrohitwa mdenigre we komori hatu shatsinda singa sana rumambia oni na mjua baba nkamjojo wa Andrikao ngamwa gabilio kamjojo wa magabilio singa rjo wa rimgabilioni ukanga rjo kanyiwezi wachwai singa rjo kanyiwezi wachwai wavungufu demana ramgabilini bahina mjue besenga mjodo intimide wao wandu siasa hamandanyi mwawapambaza wajua watao wandu wajue mana watao emasiyo sikinyume ngari jao na kartuja sawa na wandu wajao wazinelele mama kangari jao si uja harumadara jarika honziani kinrume inamna hangu naenda ikoni wabishioni Noana mawanzani ne wakomori kamili wakati na ngami hondani garjipanga orijebo pobishoni ze live rono mwamsho tufaiza rono mwana mashmeji wangu Ubeidi la himshangama
hatia ze live za hahe rione mwana nyasi Desire la 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 hava la ngurendo je hezo jimbo la Kinansi riono emasampanga wa Komori wadungu hate bahari ngari amjo fami za hatu za haya ubada wa ile wakawazilo wakaurenga ndini vedeti wa virobarini ili wajekoni yonde namna raja ikoni mtana wabishioni aruli besha ze tarehe ngazanzao zamizi wakaro ngari jo ujanzisha tarehe ya hatu homono hatu karna ubula mndu ya jaranzishie tarehe ya hatu hana mnaindwa jina on jaeti usalimu on ngari jo ngasi tayari ngari jo hanza he tarehe yokailande tarehe ya he shababi ya hanza mabadiliho wanzo mabadiliho ili namna hatu renda mitami huli mjini shimeji wangu Beidi mwanamsho wangu Mwanamina nge abo vano ya tarehe nunga jo jundua wakati waju kawando waju jenterese ono ni hadisi ila wajue namna ze roho za tuzakane namna malara kauvira hatari wasuli daraja ono namna hatu renda mitami huli karijenda renda mitamihuli renda rasieje honda hobe ni maluja ridungwa ranguva nambwani membwambwani samahani ono ridungwa hamawezi hata abo shindoni dombaba hanu Eframe ahea mapatrioti wa mitamihuli kao miutosa kabisa mapatrioti wa mitamihuli waonesa usuja ono no ube pare wa hao hari madaraja wa himi wa defi rikaishaze papo hapo za magirnadi yakaitilwa mitami uli mjini omjoezo undo ni riurengano taj hari madaraja ukaoskuo konzi za zentuzo konzi za kaudisa ila de namna rabidi ono rende rasimamize edaula ya uhaki hari mwema siwa ya hatu namna ndaila kabati namna itsotsi ndaila harimaezi ya dictature ebengeye wa hao vanu ambangu arentimideo sababu ngawe harima listi ruju hata listi ya shokola mbabinjwao ngamjo nshisha harima ngwana shamjo nishisha harima ummatal mahombe yamba byotsi zitorea shamjo hunsi harima ukaya ngamjo musoko mwarine nde nale maele musoko mwarine nde harima maele yamba byoka mna hunzi ngara sina ulato wakati wahangu latena wili hangu harima daraja nende na latse energy nende harima ndungu hamanda zila na balanga mna udhulumu mwana hangu amjorenga ina wili nrengo wanaziwa na hatu arjojo harizunguli harima dunia rende Maroko watwenda one mbarongo yani ijo wakinaza wajiviwe na watu kangaranzori turukizo wana hatu nyida mturukizo wana hatu harima masiwa ya hatu nyine mturukiza wana hatu harumwe masiwa ya hatu wakati rujordiri desidera mengarjo Komori hiyo karutuja haruma ummatal mahombe kamna uribu haze kondo nditeza hatu yabo karijari pe maele ngarijo haruma mbana na mzirenga hata mzitonzo mzivise ukabo sarisinyi ukayangarija udasa undanyi kweza takweza mkera virise hilane mdojo wanadamu wanu mwavesha uze message za hao mdojo wanadamu wanu mwarongo zao starehi ya vita siekle hamande tarehi ya hem beberu harma mahajana na ya jarmwe Komoriyo ya tabisha wa nusu wafu izo jana na leo mwaona harma daraja kawandwa watawa hamajuzi waka masakala heze voti muslimu ya kahulu haya ono waridhulumu ya muslimu wahibu kama haba shaitani kwa jaka honeha waelewa ikatsi ndabo yokaya wandu ambao ngwa maopoza ngwa vanu handrabu hambabiza kalkuliza hao nambabiza taratibu za kihao shao wakati ukanda ule regime ya azali yokaila le hamba prepare hao wandu siasa ngwa harma daraja yokaya vanu bese watoto wanu bada wasa Komori vanu bese wanu ngwanzo ezi ngaritsa haori rende ezi ritsa ho Komori ne bale mnagari hangu sa Komori awe mnagari hangu lo Komori nsibitsi dungu harma ipande sha amina mru uliona gari Komori alafu le gari hilo lindhali lala alafu mru haundo taratibu hata alijusa
badali jusa hende sahata nimenivano hardi hanipar ambabo saba bahi ekilmayeri yangamia le garilo bahiendri ilo niyo hamosu kana Allah yalam kilmayeri yo kene menye habure gemenye hawezenzi ambiza peuzilo yabo bahi tsende banu bugemville nende na jira senye ne kilmayeri yo 600 ngamu imagine yao hatwari hamandiyo ono yonde eziritsa hao kaleo leo bunlona le gari banu amjo alijofusa ni change mpira lise plaquette nzi change ono nifanye vidange shanga mjofanya mahana tange yangu ni change PS hasonroza minduni komoritsi de heli hiyo yonde eziraka hitari tsahao riadiliwa eshahatu wandwa siasa kwa jele wa hizo shambe sebela ngwafikirio kaya bala wanu wanazekalu kwidika wanu singari renga urirende ono bedele ukaona damu wa jonde darajo wala mtijihada aye ukakabati mrujo ka ujababa ambe ngufa ko yezia irenge yongara ndombi ribambazo wandu wanu wakevote joka transparent harma mwana mkomori yajiwasulishe daraja yachague emru ya omono masula heli okay mwana mkomori ngujoka tayari ya daraja ya sehunzani ambe rohardi rishajerenge mraji ijondo mbaba nurafaliki ebenge ze intimidation hizo shangaze namando SMS mshangaze onde akane diplomasia ya dunia ono na mshangaze Hasani Hamadi ono wondo wajuha watawe Komori watawa joka munu hata mono vice president Jafari yardi ya Juhare Jai ngamwisha oto shari vanungena tartibu kangu ngujuhare Jai handasa limamri wondo mjo washangaza shana mrifehemu na mdojua zebaru zoheli mzibe hao hapa nubasadahu ejano chila harma listi ruju harma aeroport ndo vetaho ya jarme masakale yao kangari jao rimhunuweni shati na ujayu harma daraja ka le maele ono wana wadidize ukale valatsi kanda harma maele ono ni dhulumu mwana hangu kadombili ni wadhulumu harma ofisi difu nurdini wadhulumu harma daraja ukaya siono ndongo ukaya na kardine na saidi wanawake juma ofisi dishia harma daraja badala ukaya na amjoka tayari sisa joka ngarisi hao rendera hime omba ngani rihabili zanozinzi badili yonde daraja ukaya yonde hauli ono rajo fanyile wabaya hatu yonde avenir rifanyilao wana hatu maudu wastahilwa waju walukumani na watijua wado toza adabu wanaziwana hatu ala kulli hali abondo mbaba hanura kanzari wasuli evenge yonde message na kanzani nive hoka na msaza adabu zahanu kamja hunu makatira aja wakanda wahibu watawa wakapua wala wandu ambanga wadiotilo wanazinodi ngoni ni takfini wandu waka warenge ze region ngirikaenda fumbuni mwana mwana mchohangu mwana Fatima mze saidi ngebano fumbuni mji wa Yezi prefe wende swasuku samani elera ya haja yo wafanya ze manipulation wahimi wafuni mamjari ngwariba zao ritinje fumbuni nyezi Mungu hawahola umtango homatoni le bisira pashi ya riwabiri bala rinja fumbuni badara nja fumbuni ngwanzo rizeri bale bangwe mapatrioti wa fumbuni warita ho bangweni bayo njabala riono prefe haja kanti bahelera kanti bala heshia abo patrioti wa hatu ya kabala karongoa yambokaya nrongoyo onruzi haraza heroho kaiwasuli daraja huzi haraza heroho hata kazjabadili huzi haraza hulime wasuli huzi haraza hulime hata kazjabadili mruzi haraza humhono baho wakati prefe yeshaka mruzi haraza mwono prefe hatovula ngimajini aja majini bala hata mbazembale wana wafumbuni wakabala warenge wa mdhubi sabonze wallahi bila shadi mkona wamende sasuku samani jao wamende sasuku samani umpelezo wabala marsha rifanya rizungusa umji wafumbuni tarehindo hakimu izongar johola wana hatu na mtulia da tarehinu wana hatu ondu besendo wajujuha
wehensi tusalimu mwana mapeti jango ono wehensi daraja yahe zekarne zijao waelewe yokaya ngabo wakati sawane makati ya hembeberu wala wawandu harumaze ze video ngizo yabo nyazi mnguna na jeli ze video zote ziparwenda daraja zimihe zisodo temwanye za habari zo bwana msho hangu bahi wanatwa wajonze ze tarehe hizo kangabo wakati hamande makati ya hembeberu siku mwangoni mwa siku sono mwana nyasi ozuki watu washintu jini ya pulale shishio jao haze torturi ya kauziona haka harma emission harma mahala iho bahi hamba ukaya rishi ya kayanga bondu wala harma diaspora wahaja bahi baada wahaja waja wemisi wa mrondo wakafuma sirika harma zelangar kawana za habari hizo bahi tarehe hiyo ngejordi woneka bahi za habari hizo 2021 harma rejimu ya peu ya hasumani waroha wandu wala harma diaspora wahaja watambihanyo harma ikomori ya hatu yinu wandu wakayabo watahangama wanjia shanda boranji za wandu ambao ngwa maopoza watohanza wawane na sumani walona na kalkuli wandu aji kamtoani ya ikomori zonda abonga mwanzo mjani ya mabosho hanyu tibure Mwenyezi Mungu kana humbani kibala Mwenyezi Mungu kana humbani kibala hokazi nyina rabo kamtusikine ikomori ino babanu ya waswili nyi wachwai nga mtingo hanza mapato mtingo hanza mjabo mdoa mia Mwenyezi Mungu ujua sahilisha eni mrujoja yabo ya kenale danzi ya doishilo uwanansi ebe ngenyi mfikiro nga mrishangaza mrudo marusa sera mimi nturo hufa hadini ya Mungu ni rao hufa euro hufa na mramaje na roka na mo nga mrohoka na muhangu ndona nai zondi zonzirao nga mrohoka na muhangu wanahangu maudu waone nai ngamrohoka na mohangu ndona za mafunza mo ngamrohoka na mohangu ndona za kidudu fumo zito za kidini ni ya Kiislamu ni ya dini toka uyonti za nozi leho masiwane shansuro hufa wahaini mrweni wakati rjo wasuli bo bango ni kiyama tibai katsundu mrohangu wale daraki ya rwaye madhambi ya hangu ono mrungu nro hito zabari mrungu ni topirizo zabari batamana rien shiro izo ndeza insulte nyinyi mlonizo okanyitsona damu okama wandilifu ekamrwambo kana rien shiro adili abo mruho la pizza vengenga mjori kaju mori tapiri zono ri warehifa no rilisa sumu shaha wallahi bila izo ila tsadi serjo jwari rent sharjo jabanu rudom remani kotsi mweri songa sharjo jabanu rudom bangani mweri songa garjo jabanu rudom ambiani zekweli Garjo jabanu rudo mwambiani heli rabidi rienshi Garjo jabanu rudo mwambiani heli rabidi ristahilwa ono Nyimfanya uze live nganye harma listi ruju hata ya shokola na rive harma listi za shokola Nakati raka usahobo honi ho masiwani watahanga mawanji yangari mwambia honi Njo wandu mjodo wa shangaza ba mjodo wa shangaza mwenye baraka na Hasani Hamadi wajua watawe masiwa shatsinda asi Nduka do shangaza sera Dari mwambia won Kanga wanadamu watingo hanza wakena moyo watodona maisi ngaranzo kana mohatu rionendo Ebenge ngarita hao kayari wasulidaraja heni zijori hunra heni ijoka urikutea Ngejori kutea no wane hatu maudu wajawa enshindo Kwa naho ne hanai wadore mwema zama lufi No wajuu wa lukumani No nezilembwe za lukumani Ala kulli hali Ebenge yonde risala hangu na kamuhimu ni vehe makati yanu ngamumbu Mwenyezi Mungu kaya eni yakahelewa eni utujo kahelewa balahe ngapo wandu weja wabari vanungu arishangazao na mju wandu mwashangazao bati ndasi ezilio zenu ngizo rangundo makatira konja haruma zenu ozenu nari juari nantize mamalaza hatu rende hania ya inswafi na watu ya watu nekomori ya hatu Kumriari swali itinde zero za hatu wala wambao kaya vanu zeno zinu ngaribidio zeno zinu zisimame harimale boho osimame harimale boho na rambila neze kweli rensi zendraabo no vanu yamba matoma hara uzamna haramu daula ya hakike na ujwa isimame harimale komori hatu handabo na uchwai sina ujwa ntinze na wili yangu
nende harma ummatal mahombe nidofanya ziara zangu harma ne rengaze bakwera ne zinaze toarabu no zinema zende ni ze majilisi rambe bala ngarenda ombi yokaya rambe bala ngarenda o rende rasmamize daula ya haki harma masiwa no daula ya haki renga ona wili bomrulo harma diaspora useo masiwani harma daraja utsende plage ka harma mabangwe kinansi usehonziani kinansi ujempoze daraja yoka ufanye forcing harma daraja yonde nsi hatu ndo vejo korisha zarma komori hatu yoka risijitamuke ono shakula ujua wende la vie est belle ono mkei homdo zungulia harma daraja ya no tout va bien zano zanyu tout va bien aribala ngarisimamizao daula ya haki harma daula ilo na igozesha mvu ashe na rambilaneze kweli ono ashe na rambilaneze kweli mwanadamu ngona mvu wambanga rijitole kumria soliti mrubanu rijitole ha mungu riwanie komori hatu wana kalkuli yoka ya bontsenda na rongo au ntsenda na rendeje banga mjo rongo fuyu komria soliti mru embwana yowani ya daula haki ya komori madhara unele bone une manaki saloma siwani yonge bidio rijitole hau kweli sino leo mwana mshanka na kulolo nirengeo na wili wangu nende na mtedaoni ndudinje ndoka zo wana nsine watapudro kabanu zanozino banu ngebidio daula haki isimami homa siwani ngejoka usimamaje kaka rjaitsaha ono ngejoka usimamaje kaka rjaitsaha ngamkonso daula haki ngamkonso nyinao harma mashughuli mbali na mbali mwelale peka nozi aringa mtao daula haki harma wana damu warione yao harma na damu wari fedha hiyo harma na damu wari toza wadabu ashe na rambilaneze kweli na rambilaneze kweli mnadamu watosta hii hata manansi nada lokar jione sa otungu yoka kikangarima nao hau kweli 50 yokangarima nao hau kweli ono sutse hamina mrika wangu ngurengwesha hangu yerumeli anza unoni dharau unoni fanyama panu mipindo la hai ono no nyamzambo emanama mkaribu mwami sisa jangwa ande mwana amarilo harmazemba angari wana mbwana haukweli hata ule nazalwa na eti mkaribu mwami karwa suli daraja ya mfahamada uno kaule nazalwa na eti mwono kayange na ziranzo na hendeni weti manzani wangu riumba yukaya uzalwa we wasuma na hamada mi wasuma na hamada shahri wasulu harma umbabanda wasulibanu ridaiyo ze haki za wajua hatu ashe emwana mandu yaelewa rilio harmali nzima ya falsafa nzima na faliki nzima kweza takweza yonde risala na kamuhimu ni vehebanu wanadamu wapulao wejabanu welize takandisa ni hao sika ujani wambio kaya nijibu wa warumao ni wambio kaya emakati risa okomori wa ukanda wa utawa makati risa okomori wa utawa wapua wala wandu wani utiluwana zinodi ngoni takufininde ya zamba wapua wala wandu wabaya omji wa yezi wabaya emabavu makati ala hata kuvrofe waitia ili watu sana wa kontrole okaye majia ani hodingoni hao hula ono hudio tilwezinru huduari ndinda jao harima daraja imakati faondo alo na maswa na nsaza ukangwa pa wandu wa jambo ka sababu utibarima lisiruju bahata ya shokola na mwiti ya ikabati mrujo kanza ya ujoshinda nzi ya silsaji yoka mwanzo nje homa siwani wallahi billahi tizil amzila hapo sitorea kabati mrujo ujoshinda nzi njaba kwa na urenga warifunga wari warahafa zonja zamba shanga mtoreo railinga amini yokanga miharuma mbwana ya haki ono Nyezi Mungu aende ulo harma hifadhi hatu jabo karizi yono abra tukana reserve hata itoka uyonsi ritoka do abiraja Mwenyezi Mungu wabe macho ono ule Mungu aende atoka ya ribali harma ya andhabu nziro yoka ya renge riski la risi harma wana da makati liheli ila ono renge riski risi gamjuji hudumu kamjana makri hana bwana Mungu wende ulo de mwenda makri
Ngono babanu rilio banu ni zori zambao zine energy lonyo yinu kakartina ndongo itoka yonti katina utokaya le toifa la komori lienshindo kabatina wakati dizo eni ujo ujabanu ya one mizeri lo komori ya duambe banu akutane mwizanyu mrento uchwai kamkabanu mkamba komori ngendo nai mshangazi wa umniki wa mapato au ntujwa za sprizanyu zirendeje sikarifana nanyi ngari mwambia wone sikarifana nanyi si wangwana borlo wangwana ngarju timya wangwana wa hatu sina ujwa namba ukadaula haki leo maudu njenrudi nambe daula mabajani wo binadamu moye ni habili daula haki yo kama nzo daula haki ke jaga nrudi har masago nrudi ni hawazilana be daula mabajani wenwandu wangu na kilo jari banungu arongoza wandu ayili wado wangalia eni mndungeno mwedo hahi yaone sao harimu binadamu yaone somba pano marifa ya rudia yaone somba pano determination ya rudia c'est normali kaya dunia inu challenge ni mru yula omba pano ya wamajibia sha wase watu sirakadola sino warizaya waurambio kaya mruna dola posoni mwahe wosoni matunda banu ka mwanzo kena matomale udwanga lile ya hula ono kuna ukina eroho nana ngojwenda na iho tengweni wosoni matunda banu duka ya ridailie mbavi ntintirloniyo ristahilwa ebengi hata mpaka ndawo amfikirie message hangu ika clear ono nisintindria ukaza ntizamba ukaya wanadamu ikao ngwambao ngwajitamkao arumadaraja abanze nozinu ibidio risimamize daula haki masuani sahiha daula haki masuani harma igozesha mvu yonganzo wanadamu wake madetermina wajitole haukweli karna ujwardo ambao wako morinda abo na uchwai leo nlive ona wilio hangu nende harma zenje mazahe mwana mchangu wauza hangu binafsi ono mrindo hada wako mario kabanu zanunge bitunge risimamizao daula haki wochwai na si wahenjume sisi wochwai kanga risao masiwani ngarjo si hamande heli rasa 2021 rende rakesino wanansi riwani ele toifa zibadili heliokawa tijoka mradi haja dote ziza patrioti wanzo mabadiliho awe ngoto fungwa ka urongowa Chwaino utova dabu wavani manendo wanwale watova dabu ende na ala kuliali kwa komori ya transi sonse pia manendo wanwale watova dabu wengo tsojuka ujikiri ya ukale nsijwana mbeza ndo na yarma komori zabari ujabari mlo nuwa vane mana mngajabari ya heli nindi karjembo wanasho hanyungu wavaona hii karjembo wazazanyu ngwa heloni mpunda karjemba zo karja zamba sharambe komori na yashindo manamlo watova dabu mwanzo mwajaban mwerenti mide mweritoza dabu indi ya komori hatu rinji ando vya handuza hari madaraja ukaya rimji ya ukaya handuza ho mli ngamdingo ula nsuzi na tuba ono nyinyi ngamdingo rendaje ngamdingo urengana mbihiro mwewalekeza na alanda hizo rizinjandaho ni mana mtojwezo mwamba wende Risojo mbaka iko moringe ndo na inge bidu ibedili mdosubuti mwajaba mwamba ngamrenti midondo sikarifana nanyi ngari mwambia oni sikarifana nanyi hawatoni haukangari anzao ekomori haukweli tihanda bukari tubadili namba urongozi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran.